MNF Legal Board ho tu te chuan ZPM sarkarin CBI man an tum dan chu Christian Ramathenga moi lova an ngai thu an soi mia mai le MNF Legal Board Vice Chairman Plal Pian Fel chong thu chuan ZPM kai hoi sarkarin eiru na do atum tak lo ni na soya mi pui tang ma nga ya eiru na do an tum tak ani chuan CBI ne na Chief Minister in Nasataka alotlang au pui to ngain General Consent pele ngei turin kan phut CBI chui tu le chui lo tu than kwal vel na tan hun kho ral lo turin kan ngen ani ati lal pian fela chong thu chuan lok awita a thu boi pathum chui tir turin ZPM Legal Board Department in lok awita an ngen thu so in ZPM sarkar le CM hian an hua zong ta chau CBI chui tira an lam tang te ro hum zel an tum si alan tira ni an ti mia mai le ole MNF Legal Board ho tu te na an thu soi ngei video hi han thir zui teng o General Consent CBI te ne na kan sarkarin apek chungchanga ania apa hun masalama khan social media lama tele tin ZPM Legal Department tele MPCC lama kan unaw te point an soifia nual towa keini hianin soifia vele tool point kan ngai chi alowa amaro chu a soifia zong nilovin hemi general consent tun thluya pek an ni le nuwa ZPM party te che dan chungchanga hian o chu ave thain kan thria chuwa chon voina hianin press conference kan kawani ti kha min lo hriat saktur chewin kan du phasa ani khatia thalui jun ni som mi pasari a vigilance department ina CBI te na general consent trapek le nu loka khan ZPM Legal Department te chuanin loka yakta a case pathum andu than andu to ka an than chua pathum skywalk and ropeway chungchanga te lengpui airport chungchanga te le nabart sum chungchanga te CBI chuitir turin lokaikta an nge na he an ngen na hi keini chuanin ZPM party le kan chief minister ngei po hianin politics a an mel ma te le an huat zong te zuya beina man ruatan he CBI general consent hi an mang zui ta a kan ngaya politics a mel ma te beina na CBI general consent an mang zui ta mai hi at hello kan ti a hei hi politics a chuan thilwan doi thak ani ba kha Christian rama thenga tan puwa thilmoi lo nia ke ni chuanin kan ngaya ni hetianga an ti ro rawani chuan case thanbik nei lovin entirna na home department a tun hnai loka open tender lem nia soi chungchang te tin kan lok sabha MP ina ama ngei po ina ZPM party office a chiang taka soi market intervention scheme manga Mizoram grep ching tu te ta na sum local 35% an fang mano ei chungchang a soite le work supervisor vua diklo taka contract na in pek tuna ommek te tin bu fai supply chungchanga po tuna supply tu a chang niam dar ni lo than chungchang te po tuna mi pui a rin hlel na sa taka ommeka thil diklo tam tak hi a involve ni in ngai thei ania he sarkar hoya po hian heng te po hi chuitir lo sela chutiang ni lowa case thanbik neya khatianga CBI chuitir tura ZPM party na man la hi thilwan thaka kan nga yani ti chuan ZPM hian sanghi somni pathum in thandona nasatakin eiru kunda dautumin an in soya mipuya an in zuara tin an candidate ho tele an MLA te po in a hu hovin an eiru lo tur thu an in tiama chu an in tiam da chu a hlo tinga kan nga ya mipui te po in ringam takin
kan vote kan pe a tuna sarkar na an lo chelta ani ti chuan sarkar na lak lu ni December ni riat kumsang hi som ni pathum a chief minister in a press conference aneya khan chiang taka soi chu ni zathunga an thil ti tur apuan jinga khan CBI ne na arang theyang berin general consent kan bedon boka ti in a soya tin sarkar pian nuwa assembly session nei masak ber December ni som pali a governor thu sei chungchanga lom thu sei na motion an sei ho na khan kan chief minister hianin keini ero chuan general consent kan pedona chief secretary po instruction ka pevek towa ka petowa engma phalna min di langai don lo an kuta thulut chu an investigate mai don ani tin a seinon le ni heta soya hian poimo deu chu engma phalna min di langai don lo tin a soya ni kan chief minister hiam ti chuan huna local dewa a in soi ange hian vigilance department chuan December ni somni pariat sangni somni pathuma khan CBI chu general consent an peta a heta an pek dan thu hi toite in kan thiar chuak anga in exercise of the powers conferred by section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act 1946 number 25 of 1946 and in supersession of this department's notification number CT1016/1/85-VIG dated 15/7/2002. The government of Mizoram hereby accords consent to exercise powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment for investigation of offences in the state of Mizoram antia hethu hi mizo tong chuan Delhi Special Police Establishment Act 1946 number 25 of 1946 section 16 thule na apek angin le department in notification number CT1016/1/85-VIG dated 15/7/2002 alo siam to chu lualanin Mizoram sarkar chuan Delhi Special Police Establishment member te CBI kantina ani akuta Mizoram chunga poi khoina engpo chui thei turin thu nei na pe ani ti in kan soi theya Mizo tong chuan hei hi kan chief minister ina general consent tia alo soi fo sarkarina ati lo tinna khani tani chichu tichuan huna lo kala tha mi pui po kan lo ma an sarkarina chief minister ina soyange in general consent ra pe ta kha kan lo me mani tin an mani ZPM party worker te pon chuang takin social media le mundang tanga an soya an thedar na sa amaro chu tharuk em po aral ma khan jan ju ni somni pasari khan notification dang an lo ti chuak ta a chu ta chuan state sarkar ina phalna zia ka apek ma sakalo chuanin helaya khanin state sarkar hoya ha thokte khang ho kha chui thei khan de talowani chu chu voina hian thil chiang ta em chu ZPM sarkar hian ei ruk na tele thil dik lo khatia khan chui te corruption ti bote khatia khan khami ko khan thil ti tak tak tum na nei lovin sarkar na an chan the na turin mi puite kha min lo buma khang general consent te po kha aderin an lo au pui mai mai ani ti kha achiang ta mani ti chuan voina hian ZPM legal department na general consent sungchang press conference leya an lo soi fia to le an lo soi mam to kha ron chan let kan tum lowa MNF legal board tena kan du bera chu kan chief minister ina alo soi to thin ang general consent nge ya kha voina hian sarkar hian CBI te hena hian arang lamin peturin kan duwa kan phut bokani ti khavena hian che takin kan soi a ti chuan chu ba kha chuan ei ruk do na ko nga hian nichina ka soi ang khan a tak tak a tho tum lovin an lo au mai mai ani ti a chian em na pakhat chu
December ni riat sang hi som hi pathum sarkar thar lak lu ni ya khan kan chief minister hian chiang takin lokayukta thuam chak andu thu asoya tin asoi belna chuan tuna a om dan hi thuam chak chi ani em ti zir anzir chian don thu kha setel pokani lokayukta kha e ruk do na man ruwa tur kha thuam chak andu thu asoi ni amaro chu hun rei lo te lo kala the Mizoram Lokayukta Act 2014 chu anron ti dang lam hala ta chuan Mizoram Lokayukta Amendment Act 2024 siamani a chuta anti dang lama thilo lang chiang ta chu Director of Inquiry and Prosecution kha Chief Inquiry Officer and Public Prosecutor tin an tha ka Additional Secretary rank aya niam lo om turati kha Deputy Secretary level a anda niam ta ni hemi na ain tir lian deu chu lokayukta thuam chak na lam ain da nep tum na le an thu nei na power chu sak tum na satak kha alo om ta ni chu wang chuan corruption do hi ZPM sarkar hian an tum tak lo ti hi weina hian MNF legal board te hian mi puite ma kan soidua tin kan zir chiang don an tia zir chian hin war hrim hrima an han zir chian fe nuwa a power ti niam zonga tia ma an la hi hriat thiam har hle bokani tin ku wasmakling chungchang tunlaya CBI nena high court in apea hei hi anin chiang taka ain tir chu tuna kan sarkar shon mek hi law and order dan le thupe ken ko konga afela rin tlak ani talowa high court mek po in he ku wasmakling chui tur hian he sarkar hi aring to lowa ti chuan CBI ku ta hlan ta ni ti voina kan soidua kan home minister in campaign lain in thanma in thakhat chungin ku wasmakling ti bo ti rem antum thu asoya ti chuan December ni riata sarkar tharan la luta chumin hnu lok ni somni pahni January sang hi somni palia khan Guwahati High Court Division meu khanin sarkar thar kha kuwa smuggling chungchanga deep interest nei na ria ta chuan order achua chu ta chuan andu chuan state sarkar kha FIR lo lut to bo zui ture mo atulani chuan FIR thar lakpo ziak lut ture mo in thu ape a amaro chu thanga don aral nuwa po ZPM sarkar in malak na ala nei chuang lova ti chuan ni som pasari thanga sanghi somni palia khan Guwahati High Court het aizol bench Chief Justice lo thutna bench chuanin Chief Secretary le champhai police station OC te chu an malak dan tarlan na affidavit a sarkar ang po ni to lovin mimala thedu turin a hriat tir ta hiala ti chuan sarkar ukilin sarkarin an ukil te kaltlanga hek he CBI kuta hlan lova state police te chuitir tura tum ni zet an ngen chungin ni som pariat thasari sang hi somni palia lo thlen mek chuan sarkar atang zo talova ti chuan high court chuan order ati chua Mizoram sarkar en kol na hnuaya na thok te chui phalna general consent chu nu let withdraw le to nima se general consent sarkar in alo pek to changchoin ku wasmakling chungchang hi CBI chuitir turin thu atitlu ta zo kani ti chuan CBI chuitir ri lo tura sarkar ukil ten tum ni zet high court ZPM sarkar nuwa angen na chungchanga hian ZPM legal board ten legal department ten sarkar le ukil te inkara inhriat ton lo thil om anga an soi hi thil pom om lo tak ania
an ukilte an rim tok lova an du ang lo sui ve mai ang leka an chua hi apoi kan ti hle a sarkar ukilte po an lainat om kan ti tak setani ti chuan ni som ni pani thakhat sang hi som ni palia thupe khau tak ko tin ati chua nuwa po kot lung oina khopa ZPM malak na ZPM sarkarin anei theilo awangin high court in CBI kutaku va chui tur thu pega ngai ta po hi sarkar tan mual phona na setak ani ba ka dan le thu pek law and order ken ko kunga sarkar lo cham zia tilang tu ani a chu wang chuan heng thil kan han soi sang sang te awang hian ZPM sarkar hian mi pui tang ma ngain corruption do atum tak tak ani chuan general consent chief minister in nasataka alautlang au pui to ange kha voina hian pele sela CBI chui tur le chui lo tur case thang kwal vel mai lo hian CBI ten an chui du zong chu aron chui zui mai theinan ZPM sarkar hian ma langei se ti kha kan du ta na ni a